okugita bakundine Edgar Byarugaba na Joan Kashemire kwayebemberwa Archbishop Lambert Binomugisha kandi oguyashaba bakundine okwebembeza rukundo kwera obushwere bwabo okuhangara kandi tukwizira ya mutanga inge ya Mungu inge ya Kenya na Chizimbe yonga kureka eklezia komosiyo ahabukuba ebijuma kama kusamo ya Bwana turukumanya abakuja kugiyaho nishyo yo gushisha wana yo ya gaba ari akuriho tukabira gusera bicyaro cyawe kunga tugasire abicyaro cyawe watabuni bya rindi ariyo na parish ya Kenya na Chizimbe wataho ngore watwigana yona kabasa wa bita umukoro mu rutuno ko nikwebaza ndine ukabiki nyenda kusima bose kutaba kwasa Edgar Byarugaba n'umutabani wa Alex Byarugaba bakunda ore MP w'Isingiro House kandi oguyasima abagore okwika hagitini sechi abazire bakomera abana bab'intanda eyemerira hakusasarana no kukundana omu bushwere bwabo nimbahabura okukundana okwamazima kandi bakesigana aho niho bari kwasa kwangara omubusinge bwabo umushwere bwabo kandi no kusasira n'abagume basasiranye babere abamazima. They should be able to communicate and be open to each other kandi bashimye no kora munonga bakatunga bakabasa kwerebera abana abuhanga arabahe. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchire.